worship. Joyous ifite perezida mushasha Joyous has a new president wasimbuye wari uhari that is taking over. ni Gatete reka tambuke hano imbere That is Gatete. twakomera Imana amashi kubwiwe. Let's give the Lord a big hand clap for him. Afite ba vice perezida babiri. He has two vice presidents. Vice perezida w'amateraniro dukora mu Kinyarwanda. One in charge of Kinyarwanda service. Niwe bababwiye ni Kado afite n'ubukwe. That is Kado about to get married. Hano tumukomera amashi. Let's give the Lord a hand clap. Akagira na vice perezida ushinzwe amateraniro y'Icyongereza. The other one in charge of the English service. Ben Calmer reka tumukomera amashi. Let us also clap for him. Bafite ushinzwe indirimbo ni Chance afite gahunda bagiyemo. The one in charge of songs is Chance. So ntabwo ushoboye kumubereka ariko muramuzi. She's not here but you know her. Hanyuma City Light Worshipers And for the City Light Worshippers, ifite nayo president. they also have their president. President ni Desire reka tambuka imbere. The president is Desile. Nawo sivuga amazina y'abantu bose. I won't say everyone's name. Akagira vice president witwa Birori Yves nawe natambuke. Birori is his vice. Hanyuma bakagira secretary witwa Ingabire Maureen natambuke. And the secretary is Ingabire Maureen. Reka dukomere Imana amashi kubw'aba bantu. Let's give the Lord a big hand clap for them. So ndatinze aya matimu yose y'abaririmbyi. These two teams of worshippers Afite umushumba wabo ni Pastor Ben. have their pastor who is Pastor Ben. Ntabwo mwerekanye ku
kuko kera abagabo baje bangana gutya abagabo kera iyo bahagaze mu bintu kuriya biba byaba sinzi uko bimeze tuzamura ibiganza by'Imana cyubahiro tuzamura ibiganza Mungu mapenzi Ibazwe muremyi w'isi n'ijuru tuzamura ibiganza Mana we
Thank you.